Pre svega, sretna slava svima koji slave Aranđelovdan i na početku želim da pozdravim ljude koji nose barjak ekološke slobode zadnjih 10 godina. To su ljudi sa Stare planine, Gornje Nedeljice, Pranjane, Rekovac, Dadince, Revu, Levu obalu. To je sve ono što se pobunilo protiv opšteg uništavanja i sveopšteg napada na našu životnu sredinu, koju predvodi vaša gošća ovde večeras, premijerka ove države Ana Brnabić, koja se okružila sa ljudima koji u prirodi vide plen. Dakle, svi vi kojima preti da nestane voda, kojima su zatrovane njive, kojima se preti da vas Rio Tinto otera sa svoje zemlje, svi vi na Homolju, kojima se preti da vam Dandi pretvori najčistiju plodnu zemlju u kiselinu, u deponiju, glavu gore, čekaju nas teška vremena, u toku je sveopšti napad na sve što je zdravo u ovoj zemlji, zato što Ana Brnabić, Nikola Petrović, kum Aleksandra Vučića, raznorazne multikompanije u ovoj zemlji, u njenim prirodnim resursima vide plen i izvor enormne zarade. Pre svega ovako, gospođo Brnabić, ja sam od vas više puta tražio da građanima Srbije pokažete vaše račune za infostan i struju. Vi živite u zemlji u kojoj je glad dominantna kategorija, a živite u Jovankinoj vili. Dakle, mi plaćamo vaše baškarenja u sred ove nemaštine i gladi za Jovankinu vilu. Dakle, molim vas, pokažite račune ili nam recite koliko to koštaju infostan i struja za Jovankinu vilu. To isto možete pitati bivšeg predsjednika Tomislava Nikolića. Kad pričamo o našim energetskim potencijalima, ja vas sad pitam, a gde je taj ugalj iz Kolubare? Gde je nestao ugalj iz Kolubare? Zato što ste ga dali onom koji je do juče vodio pečenjaru, da vodi sistem od koga zavise građani, od toga zavisi da li ćemo se grejati ili ne. I vi ste ostavili Srbiju bez uglja, a za to je dobio nagradu, kako čujem, za ambasadora Kube. Dakle, kad pričamo o ekologiji, mi pričamo zapravo o čistom nasilju, osjećaju nesigurnosti, neizvesnosti. O tome ću da kažem nešto kasnije. Dakle, gospođo Brnabić, gde je ugalj i račune za infostan i struju? Dakle, da ne trošimo vreme na projekat Jadar Rio Tinto, od toga neće biti ništa. I Ana Brnabić i njen šef Aleksandar Vučić odustali su od tog projekta i formalno pravno, jer su ga poništili pod pritiskom opšte pobune koja se dogodila pre 2 godine. Dakle, uplašili se, ali bi bilo lepo da nam kažete, gospođo Brnabić, šta ste se to dogovarali u Londonu tajno sa čelnicima Rio Tinta i da otvorite sve ugovore i sa Ziđinom, i sa Dandijem, i sa svim vašim privatnim pajtosima, kao što je recimo kum Nikola Petrović. Znate o kome je reč? To nešto je sahranio na desetine reka, da vidimo šta ste se vi to sve dogovorili. Dakle, sve ugovore, kad je u pitanju ekologija, ti vaši projekti na 100, da vidimo šta ste vi to potpisali. Dakle, kad pričamo o ekologiji, pričamo o apsolutno čistom nasilju i osjećaju nesigurnosti. Nesigurne su reke, nesigurne su ribe, nesiguran je vazduh, nesigurni su ljudi. A ko je odgovoran za taj osjećaj nesigurnosti? Ana Brnabić i njena ekipa, zato što ljudi nemaju pojma da li će sutra nekakav kum da im dođe i strpa reku u cev, ostavi ih bez njime i kao što piše u projektu Jadar, za potrebe Rio Tinta, gospođo Brnabić, neophodno je raseliti stanovništvo. Gospođo Brnabić, vi ne odgovoriste gde je taj ugalj o kome pričamo. Gde nestade ugalj? Pitanje za mene, mogu sad minut? Ne možete sad. Samo da ja završim. Pošto ste mi postavili pitanje, pa treba da odgovorim. Ugalj je tu, mi ga kopamo, zbog toga imamo energetsku sigurnost. Ugalj ste uništili u ovoj zemlji. Ljudi, 10.000 ljudi umre od posljedica zagađenja vazduha. A ko truje ovu zemlju? Nije zatrovan samo vazduh. Zatrovani su i njive. Zatrovane su i šume. Ali najveća trovačnica ne dolazi od termoelektrana i deponija. Najveća trovačnica dolazi iz Vlade Republike Srbije, koja je ovu zemlju, zajedno sa Vučićem, dala na izvolte svakom koji je naišao, pa kad pričamo o deponijama, da se vratimo na tu temu, da li vi znate šta se nalazi sve ispod zemlje? Da li vi, gospođo Brnabić, imate pojma koliko se u ovu zemlju uveze opasnog otpada? I kad dođete do opasnog otpada, dođete do najvećeg mogućeg kriminala u ovoj zemlji i to je ono čime ste se vi okružili. Vi ste
Znači, vi ste od ove zemlje napravili jedan švedski sto koga može svako da uzme sve i svašta zato što ste vi, Vučić, konobari. Vi ste ovu zemlju dali na izvolite svakom ko je naišao. Dakle, osnovni prioritet, ako pričamo o Gospodine Jovanoviću, ali sad ste već prešli drugi minut. I o zdravoj životnoj sredini je da sklonimo ovaj otpor sa vlasti. Dobro, i tu se zaustavite. Stvar je vrlo prosto. Obrni, okreni, sve se vrati na životnu sredinu. Ono što ćemo raditi nakon što smenimo ovu izdajničku vlast, preispitat ćemo sve ugovore koji su potpisali i sa domaćim investitorima, takozvanim tajkunčinama, a i sa međunarodnim korporacijama. Svaki ugovor gde nije poštovan zakon o zaštiti životne sredine bit će resetovan. Dakle, kad pričamo o rekama koje su zgurali u cevi, njih je na desetine u ovoj zemlji, sve reke bit će vraćene u korito, a svi oni koji su kršili zakone, to nije samo zakon o životnoj sredini, to su zakoni o šumama, o vodama, o imovini, sve ono što su ojadili, no morat će da odgovaraju za sve te projekte koji su u stvari zbirke teških krivičnih dela. Znači, čeka nas suočavanje sa pravdom i sa zakonom, gospođo Brnabić. Vi znate šta ste potpisivali. Bolje vam je da odmah kažete šta ste potpisali, da vas ne bi hvatali ponovo da ste nešto potpisali, a da ste to krili od naroda. Dakle, bolje vam da sad odmah kažete šta ste se i s kim dogovarali, a onih s kojim ste se dogovarali da znaju samo da to nije privatan dil vaš i ne znam koga. To je vlasništvo. Gospodin Jovanović, vi ste objasniti ovom narodu šta ste sve potpisali. Odgovarat će svi. Ovako, gospođo Brnabić, vi znate šta se dogodi kad paor izađe da se buni protiv toga što ste mu obećali, pa ste ga po ko zna koji put slagali da će dobiti subvencije za dizel. Dođu mu ovi vaši lokalni tamo dole u Bavaništu i blokiraju mu kuću i prete mu. To su vaše metode. Dakle, osnovno pitanje, a šta traže paori na ulicama što nisu na njivama? Vi znate, gospođo Brnabić, koliko košta jedan rezervoar dizela za traktor? Pitam vas sad, gleda vas u oči. Znate koliko košta da napunite traktor? Nemate odgovor. Evo ja ću da vam kažem. Evo ja ću da vam kažem. Samo da završim. Samo da završim. Ali nije zamišljeno sad da bi jedan poljoprivrednik napunio rezervoar traktora, da bi mogao da ore, mora da proizvede 750 kilograma pšenice, tonu kukuruza ili 600 jaja. Pa vam sad predlažem da to bi bilo dovoljno tih 600 jaja da kažete svom predsjedniku, time bi mogao napraviti kajganu za celo Dedinje i vašu ekipu gde živite gore, pošto vidim da se reklamira. Dakle, vi ste slagali poljoprivrednike i bilo bi dobro, gospođo Brnabić, kad nešto obećate, da konačno ispunite svoje obećanja. Vi ste sinonim za neispunjavanje onoga što obećavate. Zato ćete sad u nedelju da im objašnjavate šta to vi njima nudite, a da znate svi koji se bavite proizvodnjom hrane, ova žena ovdje, ali ne, gospodine Jovanoviću, sad vas moram zaustaviti. Imaćete... Gospodine Stanović, ja vas molim da obavestite gospođu Brnabić da ovo nije Pink, ni Happy i da nije sama u ovom studiju. Da je navikla tamo sa svojim Marićima i svojom ekipom da vodi monologe. Ovo je dijalog i nema više prava od nas. Dali ste joj 2 minuta da govori, vi ste prekršili pravila. Što se tiče poljoprivrede, svaka normalna zemlja, one koje hrane, čuva kao malo vode na dlanu. Što se vi čujete u 11 sati s poljoprivrednicima? Zbog čega, gospođo Brnabić, vi u ponoći razgovarate sa poljoprivrednicima? Što se tiče malo pre opaske da sam vas nešto vređao. Da, vi samo u Srbiji možete budete premijerka kod Aleksandra Vučića. Nisam vas vređao, nisam vam ništa pretio. Samo da znate, lako iz Jovankine vile, gospođo Brnabić, u svili i kadifi pričati o poljoprivredi. Zamislite, gospođo Brnabić, da ste recimo čistačica u kliničkom centru. Znate koliko primaju plate čistačice u kliničkom centru? Koliko kad znate? I recite sad. 55.000 dinara. Nije tačno. Bile su na ulici pre 2 dana, 3. 30.000 dinara primaju čistačice u kliničkom centru. A vi u Jovankinoj vili vi te pare potrošite za 1 dan na vaše cipele. To isto važi i za poštare. 50.000 dinara primaju ljudi, ne mogu da sastave kraj sa krajem. Narod nema šta da jede, poljoprivredu ste ojadili. Tu su ljudi koji su sve ispričali, ovde su brojke više nebitne. Činjenica je da su ovaj narod
ostavili na cedilu, počev od poljoprivrednika pa sve nadalje, čitavi sektore su pretvorili u socijalne slučajeve. Hvala, gospodine Jovanoviću. Samo još jednu rečenicu. Zašto Srbija uvozi hleb za 8 miliona evra? Zašto uvozimo paradajz i papriku iz Makedonije i Albanije? Zašto, gospođo Brnabić? To što vi pričate nama je šarena laža. Isto kao što pričate sve, vi brojite svoje zadnje dane na vlasti. Vi ste jedan balon od sapunice, vaša najveća partija u Evropi. Ovako. Dakle, gospođa Brnabić je ovde jedina dama i to je očigledno ideja. Ne bi bilo loše da je Vučić došao ovde umesto vas, da se ne bi vadili da ste ovde jedino žensko, pošto Vučić ne sme dođe ni jednu ovakvu debatu. Bilo bi red konačno da posle 10 godina to i uradi. Da se malo ohrabri, evo, poručite mu, da evo ja poručujem da se ne plaši ničeg, može slobodno dođe na debatu. Što se tiče poljoprivrede, kad su došli na vlast ovi nesenasnošljivi, kad su došli na vlast 2012. godine, obećali su da će 5% biti, bio je 5% budžet za poljoprivredu i obećali su da će svake godine za po 1% povećavati budžet. A koliko je danas budžet, gospođo Brnabić? Pa isto 5%. Dakle, ovde se radi i manje. Ovde se radi o apsolutnim lažima, apsolutnoj neistini i prosipanju magle i kad je u pitanju ekologija i kad je u pitanju poljoprivreda. A osjećaj koji je dominantan kod svakog građanina ove zemlje je nesigurnost, strah i neizvesnost šta će biti sutra. Ja ću završiti i samo da pitam sve građane zemlje i ove ljude koji gledaju ovo ovde. Pogledajte gospođu Anu Brnabić, da li je to osoba koja mu uliva sigurnost? Vi ne znate šta ćete sutra deci dati da jedu, vi ne znate da će dete da vam se vrati iz škole, vi ne znate da će sutra neki njihov kum da vam strpa reku u cev. Znači, mi smo u obavezi da građane ove zemlje oslobodimo osjećaja straha i nesigurnosti koji je dominantan, jer se ovde preti ljudima ako neće da glasa za njih. Ovde se ljudima daju otkazi. Sad ste prešli, rekli ste jednu rečenicu da ćete završiti, pa ste prešli malo više. Izvinite, gospodine Stanojeviću, da li za mene i moje kolege važe ista pravila kao i za gospođu Brnabić? Važe za sve. Pa ne važe, gospodine Stanojeviću, zato što Ana Brnabić misli da ovde ima neku povlašćenu poziciju. Nema. Sve što treba da uradi Ana Brnabić jeste da ispunjava svoje obećanje. Da ne bi više poljoprivrednici bili na ulicama i blokirali puteve, nego na svojim njivama, da se ne bi čuli u 12 sati noću s njima, da im obezbedite ono što je najvažnije za sve građane ove zemlje, a to je sigurnost i izvesnost. Da kad im nešto kažete, gospođo Brnabić, da to ispunite, a ne da ih zamajavate, kao što ste obećali i meni i ljudima u Rakiti, da ćete im vratiti rakijsku cevu u korito. Dakle, to isto važi i za poštare koji primaju ne prosečno, koliko ste rekli, 600, 800, 1000 evra, nego primaju 50.000 i ne mogu da prehrane svoju decu. To isto važi za sve one koji se osjećaju nesigurno. Žao mi što ni to. Dakle, vama je žao, gospođo Brnabić. Vi se ponašate samo još jednu stvar. Dakle, sve ono što ova vlast nije ispunila, sve ono što se zove strah, neizvesnost za sutra, to mora da se rešava, a to se postiže samo na jedan način, a to je da neko glasa za ljude koji su se dokazali u borbi za zaštitu životne sredine, u borbi za običnog čoveka. Tamo gde je problem, tamo ćemo biti. Mi ovo moramo da menjamo, zato što ovo predstavlja jedna rečenica, molim vas, puštate Brnabić. Dakle, ima samo jedan parametar, gospođa Brnabić. Za vreme vaše vlasti iz ove zemlje otišlo 750.000 ljudi manje. To je jedini rezultat ove vlasti za 50 godina. Zamislite koliko će nas biti ako ovakvi budu nastavili da vladaju ovom zemljom.